para haimo, abuyon ka ba? Han pahayag han kadam-an nga mga OFW nga magkaada in zero remittance. Kumo pagpakita in suporta kapag aresto kan ANAY Presidente Duterte. Brigada Engkwentro! Brigada Engkwentro! Abuyon na lako ini kaya raman inin bagakuan. Ako, direct na Abuyon abuyon. ako ini. Inumo ko. Waray ka ba mapakabati iton mga press conference iton Malacanang? Nansiring. Kan Attorney Claire Castro, maging mahinahon ho tayo. Hindi, walang magmamahinahon. Kaya na maabo yung Kasi naman. ira man iton kasi katuong mga OFW. Dirigat ka to. Kung naggaruyag nira nga dirlani magpadara or zero Oh. remittance laanay nga diha ko pirahay malan ni matikang ini Marso 28. Anong pirahay kada adlaw. Dako iton mawawara. Hay, kuno may iya itong Pilipinas, kung di na magpapadara. Waray kita mahihimo kung magka-arasyan nga mga OFW. Ano man di mahihimo, Aber? Ada kay bawal ito. Ano ka bawal? Di rin iton pwede. Ano ka ba? Ako? Pinagbabawalan mo? Di lang nagbabawal ha iyo. O ano man? Konsiderasyon na la. Ada kay konsiderasyon Ito niyo pamilya. Amon ho inin. Di ito. Kami nga mga OFW, amon po inin bagakuan. Ay, Katungod. oo, God. O ano man? Ginarespeto namon ito. O ano man? Pamati ha. Si Ringin Riley. Pamati ha. Initi kang inihin baga taruban na nga magbaralaod. Ngan baga advisor itong presidente. Pamati ha na si inihin Riley. This is a humble and solicited reminder to our social and political leaders, whoever advise Filipino, kung hino man ang baga nag-advise ang mga Filipino nga OFW to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about adverse consequences of that advice to our OFW. If such, an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the taxes privilege of the OFWs that follows that advice? The OFW are income tax free and their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempted for the documentary stamp taxes of their remittance, and they are also exempted from filing income tax return. Wow naman! In addition, they have to have passport to be able to work as OFWs. Congress granted this privilege to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFW to study carefully and advise to them before they get burned by it.